Arambai News Guwahati Tamai Telongi Pau Tabi Singbu Ihan Han Bamactada Chingangbam Suzitrani na Kurumjari. Zingasigi Samlapa Mariba Pau Sing Lowirasi. IIT Guwahati gi scholar ama Kopili Hospital IIT gi hostel room manungda Siduna Layramle. Prasanta Kumar Aruka Kauba Urisha the base oiba PhD Mahiroi asi Maki hostel ka dagi Mapan Thorakpa Udaba Nimit Nini Surakpa dagi Mamaitangda security personnel singna Maki ka gi thong Pakaiduna Yengbada Mahiroi asi Pamung Matakta Siduna Layram Kibane. Maki Hakchang post mortem gi damag Guwahati gi GMC Hospital da Thakre. Ngasi Kwarakpa Irel Umanglai Ngakselup ki Chahigi Chaga Chading Pathokpa Amadi Anoba Thosil Kanglup Sembagi Mipam Ama Ngangom Niranjana Mipamapu Oiduna Binakandi Part 2 da Taurangbam Nagendra Singhi Yumda Pamkre. Mipamasida Mapamasigi Hansing Mingoina Nongmaithem Brajadhan Arambam Gauramohan Tangbam Hembabu Lakipur Kumandagi Okram Brajabidhu Singerbondagi Yumnam Nadia Chan Maisnam Babahal Puler Toldagi K. Santi Kumar Amadi Lakipur Khumandagi L. Robindrosu Daista Famki. Tauramgi Hogolakpada Taurangbam Nagendra Singna Chahigi Chaga Chading Pathokibagaloyana Miyoi Kiana Wangangki. Aroibada K. Santina Returning Officer Oiduna Anoba Thosil Kanglup Amasu Semki. Ingudam Akshay Kumarbu President Leishungbam Robindro Amadi Ayekpam Surjamukhibu Vice President Oina Aduga General Secretary Oina Arambam Pradeep M. Joy Kumar Amadi K. H. Ranbirbu AGS Oina Loidana Maibam Monidhanbu Kesir Oina Khanki. Asida Sunatana Piba Taret Special Invitee Tara Amadi Advisor Mapansu Khanki. Sumna Ari Ano Pam Sinavana Lakliba February Taru Ibudo Tongnang Lakipur Kumanda Ayukipung Tarada Paminaduna Pangthokpa Lepnaki Haina Taurangbam Nagendrana Thadorokpa Chirol Amada Khangalakli. Ngasi Republic Day Numit Kamari Linana Lengak na Sinduna Lakipur Arl High School gi Sanabung dasu Humbudra Humdoi Suba Republic Day gi Numit Pangthoke. Lakipur Mahakumagi Assistant Commissioner Jaya Kristinana Jatigi Piral Chinkhatke. Lakipur Ahal Marupna Susinduna Korirol Sanglen Lakipur da Numidasiga Marilinana Kananinabagi Thoram Ama Luki Working President A. Barikhana Mifamapuiduna Korirol Sanglen da Pangthoke. Naharol Korirol Silup Asamna Su Numidasiga Marilinana Jatigi Piral Chinkhatuna Laikitraba Ningtam Lanmi Singi Mafamda Haikat Laikat Tambagaloidana Numidangda Mairakatuna Ikai Kumnabasu Utke. Manipur ki Thangwaiban Kendra gi sitting MLA Khumuk Jam Jai Kisan ngasi JDU Changkre. Lok Sabha gi MP oibagaloinana Manipur in charge oriba Ramprit Mandal gi mamangda mahak JDU Changkibane. Adubu hayeng JDU gi National President Rajiv Ranjan Lalanna Imphal da thungdaraba matung Jai Kisan bo party na taramna okpagi thoram haunabi matungina pangthokani haire. Yawol Gym Committee Champanagar na Sinduna Champanagar Yawol Club Playground da Hokiba January 10 dagina January 15 numit 13 ni chupna chatharakpa anisuba 6A side open soccer tournament ngarang loishinkre. Loishinbagi thoramda L Anil Kumar Singh All Jiribam Football Association gi referee na handakta laikidabada awaba phongdokkhibga loinana thoramga marilina mana yen thokpagi thoram amasu pangthokhi. Thoramasida RK Navinsana Pradhana Chief Guest M Manikanta President Yawol Club Amadi S Maniton Singh VP All Jiribam Association na Guest of Honor OIK. SRC Kadamtala Team A Amadi KFC Team B Sanakiba final match da goal amamam chanaduna draw OIK. KFC gi AK Nganbana best scorer aduga SRC gi Naubana best player taki. Ngasi Manipur da su Humbudra Humdoi Suba Republic Day gi State Thoram Kangla da Pangthokre. Manipur gi CM N Biren su saruk yakiba thoramasida Governor La Ganesan na Chief Guest OIK. Panbayai Prime Minister Narendra Modi na ngasi gi Delhi da Republic Day gi thoram da Manipur gi Lairumpi yanduna saruk yakiba du CM N Biren na Manipur miyam gi yammak chokthokchaningai ni haiki. Adubu maragasida masigi matangda atopa reaction kaya amasu lakli. Prime Minister Narendra Modi na ngaksamdana Lairumpi aduga koktana Uttarakhand gi Brahma Kamal Kep ukhibasi Mikhal gi lalongla hangnarakli.
ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯠꯇꯔꯈꯟꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯔꯛ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯣꯇꯣ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯇꯥꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯁꯤಎಂ ꯅꯦꯐ꯭ꯌꯨ ꯔꯤꯑꯣꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯍꯤꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯖꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 4 ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯃꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯇꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ 62ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ RSSꯀꯤ ꯁꯥꯔꯥ ꯁꯪꯘ ꯆꯥꯂꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯣꯍꯟ ꯔꯥꯎ ꯚꯒꯕꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥꯙꯥꯝ ꯈꯥꯌꯦꯔꯄꯨꯔꯗ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯆꯨ 3ꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯁꯤएम ꯕꯤꯄ꯭ꯂꯕ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯗꯦꯕꯅ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦल ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗ ꯕꯜꯂꯚ ꯄꯟꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯒꯔꯇꯂꯥꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯍꯥꯔꯠ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯀꯣꯡꯒ꯭रेस ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖम्मू ꯀꯥश्मीꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯤएम ꯒꯨꯂꯥꯝ ꯅꯕꯤ ꯑꯖꯥꯗꯇ ꯍꯟꯗꯛ ꯄद्म ꯚूषण ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭रेस ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯆꯤꯡꯈꯥꯏꯅꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ꯫ कांग्रेस की राज्यसभा की MP जयराम रमेश ना वेस्ट बंगाल की हानगी सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ना पद्म अवार्ड लौ हाइबा यारखिदबगी थोंग अदुबो थागलखिबगा लोयना बुद्धदेव ती आजाद ने गुलाम नत्ते हाइरदुना गुलाम नबी आजाद नाकुइना हुल्लदुना nganglakre अदुबो अमरोमदना कांग्रेस की सीनियर लुचिंगबा कपिल सिबल नदे आयरोनिक कांग्रेस ना गुलाम नबी आजाद पु थौसाबिदे अमदी माकी मथौ तादे हाइरदुना कांग्रेस की मथक्ता पेंदबा फोंदोरखरे असुमना वेस्ट बंगाल की हानगी सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य तनतना वेटरन प्लेबैक सिंगर संध्या मुखर्जी नसु पद्मश्री लौरोय हाइरखरे हंदकी पद्म अवार्ड सिंग लौथोरकपा सिदा सक्तारबा मियोय सिंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा वैक्सीन साबा SII की साइरस पुनावाला अमदी भारत बायोटेक की कृष्ण इला अमदी सुचित्रा इला माइक्रोसॉफ्ट की सत्य नादेला अमदी गूगल की सुंदर पिचाईसु यावरी दुगा अवांग नोंपोक्तगीसु हंदक चेही पद्म अवार्ड्स की दमक खलकपदा मियोय तरा यावरखी आसामदगी शकुंतला चौधरी अमदी धनेश्वर इंगतिबु सोशल वर्क अमदी लिटरेचर एंड एजुकेशन की लमदा मथंगसितना खलखी मणिपुरदगिना सकनारबा मियोय अहुम लौरेंबम बिनो देवी कोनसम इबोमचा सिंगना आर्ट की लमदा मखोइना तंबा अखनब खुदोल सिंगिदमक खलखिबने अदुगा मुक्तामणि देवीना ट्रेड एंड इंडस्ट्री की लमदा इकाई खुमनबा पिरखिबने नागालैंड की एडिटर ओरंबा अमदी लिटरेचर एंड एजुकेशन की लमदा स्टेट की सकनारबा मियोय अमा ओरिबा टी सेंका आवबु पद्मश्री की दमक खलखी असिदसु नथना सिक्किम दगी खांदु वांगचुक भुटियाबु आर्ट की लमदा अदुगा मिजोरम दगी VL ngakabuna लिटरेचर एंड एजुकेशन की लमदा पिरखिबने अदुगा यामनमक टॉप टॉप मओंगदा अरुणाचल दगी बुद्धिस्ट लंबोइबा गुरु तुलकु रिनपोचेबुना स्पिरिचुअलिटी की लमदा पिरखे मेघालय की ओइना नेहू की डिपार्टमेंट ऑफ खासी लैंग्वेज की प्रोफेसर बदाप्लिन वारबु लिटरेचर एंड एजुकेशन की लमदा खलखे पुना अवांग नोंपोक्तगी तरा खलकपा सिगी मनुंगदा नुपी मरी यावरी अनीना मणिपुरदगिने आसाम अमसुंग मेघालयदगी अमममने दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की अहानब नुपी वाइस चांसलर नाजमा अख्तर दसु पद्मश्री की दमक खलखी एंटिका खोंजंग यामनमक कलिंगै इंग्लिसिंगनी तरामापंदा महाकना VC की फम असि पुखिबगा लोयना पुलिसना महैरोइसिंगी मथक्ता तमथीना फुचैबगी थौंग किया चथखिबा मदमदुदा महाकना महैरोइसिंगी दमक मांग थाना चोंथोखी असुमना कुमसी चहीगी ओइना प्रेसिडेंटना दुओ केस अनि यावना पद्म अवार्ड की दमक 119 खलखी मसिगी मनुंगदा मरीना पद्म विभूषण ने 13 पद्म भूषण अदुगा 138 ना
Padma Shri Award kidamak khalakibane. Aroibada ngasigi tentak pa maroiba pau khara. Assam ki CM Himanta Biswa Sarma na lakliba February amadagi state asida project sadvavana chana handuna Englishing amaga chamapan marfutaragi matamdagi soktaduna leirakraba pending file pnamag dispose tong pa hauragani haikre. Assam da lenga ki kudong chananabagi damak Tamulpurbu state asigi kuntra manga suba district oina ngasi Republic Day nimita officially lauthokre. Nagaland ki CM Nefurio ngasi Republic Day exhibition gi oina pangthokiba vaccination center da COVID ki third booster shot kapkre. Meghalaya da anoba voter lising yang khaimari hena enroll tokre. Handakta Arunachal ngamkhaidagi Chinese army na kidnap tawkhibani hainariba Arunachali pakhangmacha Miriam Moram China na India da yamna thunamak khusinaraklagani haina Union Minister Kiren Rijiju na khanghalakre. Arunachal ki Governor Brigadier BB Mishra na retired na Raj Bhavan Itanagar gi General Bipin Rawat whole state asigi miyam da ngasi dedicate tawkhre. Panbayai ngasi gi thorom asida laikhidraba hanagi CDS General Rawat ki machanupi anisu video conferencing gi khuthang da saruk yakhi. India Pakistan ngamkhai gi Punjab ki Atari Wagha border da ngasi Republic Day numit India gi BSF amadi Pakistan Army gi marakta athum haw lanakre. Handaki Republic Day Police Medal for Gallantry Award pibada khwaidigi yamna Jammu Kashmir dagi punna police personnel chamaga taramanga khalakhi loinana Gallantry Award phangkiba chamaga marfumapan gi manungda chamaga kunthra maridi Jammu Kashmir laihauda action chathakibagi damaktane. Srinagar gi local miyam na ngasi Republic Day numita itihasi goreba Lal Chowk ta machu ahum gi phiral paihankre. Yamna chawna leba kinthaba amadi unthana tabadagi Jammu Kashmir phaunariba National Highway thingjinkre. Trinamool Congress na Gawada akanba chitheng ama pikre. State ki General Secretary Yatis Nayak party thadokre. Pfizer amadi Biotech na Omicron vaccine trial tawba hauragani. US President Joe Biden na karigumba Russia na Ukraine gi mathakta landarabadi President Putin gi mathakta hakthinana sanction kaya thamgani warning tawkhre. Army na coup tawduna Burkina Faso paishin khraba matung President Roch Kabore kadai da lot khraba thiba phangdri adubu military coup tawkhraba matung micham lising kaya thoraktuna haraw nungaiba phongdoktuna army bu taramna okay. Prime Minister Boris Johnson na Downing Street ki birthday party matangda police na ticket kani haribadu taramna okre. France na hokiba pung kunmari asida COVID ki anauba case lakh mangaga lisingama chatruk kuntra manga phangki adubu Delta variant ki web lebaga sigi mafam khudingmaktagi hantharakle haire. Dutch ta COVID case hengalakdabasu bar amadi cafe hangdokpa haukre. UN da Pakistan ki mathakta counter attack tawraduna Jammu Kashmir gi ain kaina paisinduna lairiba area sing thadok naba Pakistan da India na haikre. Greece amadi Turkey da hojiksu yamna makanna untaba leptabadagi chathok chasinda apanba kaya thokle. America gi fighter jet ama South China Sea da tasin kaiduna tasin kre adubu pilot ti hinghauki taretna asoka panangki. Amadi Slovakia da Kangfa lambida su chenba ngamba amadi Atiyada su paiba ngamba air car ama safety test pass toroba matung paibagi certificate pikre. Masi take off amadi landing chanirak mai pakna toroba matungda certificate pikibane. Ngasi gi oina Arambai News Guwahati da maitilon gi pau sandok chaba matang installation jabaga loinana tabiriba singbo amakaso hanna khurumjari.